sawubona mthombo kunjani siyaphila hayi ungibizile la epheni ngathi uthi wenza imisebenzi yamandla lapha ziyakhaya wenza ama-order enyenzayo manje ngokusebenzisa lelinhlanhla abathi nakuthiwa thithi phela sikhuluma ngomfushi iplanki elibaluleke kakhulu eliqine imhlobo alitholakali lutho lama-order kitchen unit ngayo lonke uhlobo oluphezulu so manje lama-order ayadabuka noma adabuka lama-order mangenze kahle impilo yakho yonke impilo yami yonke uyisebenzisa Nunca más, güey. ¿Ves aquí?